ya G20 kgwedi e tlang. Fa komiti e bakanyetsang World Relays Gaborone e rutuntshiwa ka tshireletsego ya mabelo. Motswaletso nka mogela dikgang ke tsa nako ya bongwe di ga tsa tlhamallo go tswa toropokgolo Gaborone ga ke se ke la tshepiso sekolo yo tla ralang ka puo ya diatla ga mmogo le setike ga kwa tla go hantsa metshameko a re tsene mo go tsone. Tona wa lephata la boatlhodi le ka go sešwa ya Magolego a Nelson Ramaotwana a re bana ba ka nna le sabe mo ditsamaisong tsa ditsheko ka ditsela tse di farologaneng. E ka nna ba ba amilweng ke borukutli ba supi kgotsa e ka nna ba ba belaelwang. Mme mo diemong tse ba ka iphitlhelang ba thusiwa ke ba maphata a farologaneng ka jalo tona o ne a amogela go simololwa ga thulaganyo ya multi-sectoral standard operating procedures for a child-friendly justice system in Botswana ka labone mono Gaborone e tla neelang ba maphata tota farologaneng kaelo ka fa ba tshwanetseng go tshwara bana ka teng mo diemong tse di ntseng jalo a rutlopego e tletseng ka tsholofelo Tombali. Fa bana ba ka iphitlhelela ba le mo kamanong le dikgotla tsa ditsheko e ka tswa e le go amega mo dikganyeng di tshwana tsa borukutli kana e le basupi ba belaelwa kgotsa ba kgokgontshitswe ka tsela nngwe go bolalwa fa go le gantsi ka fa ba thusiwang ka teng go ka ba okeletsa kutlobotlhoko kana go tshwenyega ga maikutlo go dirwa ke batho ba ba tlamelang e ka tswa e le ba sepodisi botsogo thuto kana boatlhodi go itsa seo go diragala puso e itshwaragantse le ba UNICEF le ba boemedi jwa United Kingdom mono gae ba tsile ka lenaneo le ka lone go tla nna le tsamaiso e e sireletsang bana gore ba bone thuso e e siameng kwa dikgotleng tsa ditsheko go sa gatakwe ditshwanelo tsa bone. Our choices, our vigilance and our compassion really matters. No child should have to face fear or harm at the very moment when they need protection most. Since the stakeholders provide services to children on a wide range and level, there is a need to provide guidance to service providers to ensure a standardized, smooth and harmonious approach. Le fa go ntse jalo go simolodisiwa ga lenaneo leo ga go felelele fela fa go tla sala morago ditsetlana le melawana yotlhe go tlhomamisa gore tsotlhe di a fitlhelelwa go thusa bana sentle kwa dikgotleng tsa ditsheko. Allow me at this juncture to relay the way forward that stems from the roadmap on a child-friendly justice system. We have embarked on a trip to restructure the governance and our oversight structure, to set up thematic teams in every agency, ensuring all government and non-government actors are included, to disseminate and capacitate different actors of our own justice administration. This launch is more than just a ceremony. It is a call for action, a call to be the voice of those who cannot speak for themselves regardless of their circumstances. E re jaaka puso e le e gatelela motlhoko jwa gore ditshwanelo tsa batho di seka tsa gatakwe go dumelanwe ka bongwe fela jwa pelo kwa bokopanong jo gore e tla tlhomamisa gore ditshwanelo tsa bana le tsone ga di gatakwe kwa dikgotleng tsa ditsheko. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Mokwaledi wa khansele ya Botete Remphapi Khomotso a re khansele ipaakanyetsa go bula matlhabelo a yone a le tlhakane morago ga gore a tswalwe ka ngwaga wa 2024 re Khomotso a tlhalositse seo mo puisanong le lekalana la bobega dikgang la Botswana Television kwa letlhakane a rutlwepego ka se ba etseng tebogo. Mathabelo a simolotse a le mabotana ka ngwaga wa 2001 mme a tolosiwa go nna a gare ka ngwaga wa 2012 go tsena 2016 ka tshwaragano ya khansele le khamphani ya Lukhara le tse dingwe gore a thuse barui ba kgaolo botoka. Morago ga go bulwa a ne a tswala gape ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga o hitileng ntate ya go senyega ga didirisiwa dingwe. Ka jalo se amile barui ba Boteti ka bontsi bo ikaegile ka thuo ya dikgomo go itshetsa. Mme hela mokwaledi wa khansele a re go ne go le botlhokwa go tswala mathabelo a ka nakwana go baakangwa. E thuswa ke ba veterinary services re bona gore mathabelo a rona o ka re ha sa thola le mo seemong se se rileng. Dishaga tsa teng ke bue gore kana ke tsa madimadi shaga hela ya mathabelo it can go up to 500,000
yaanong ya rona e ne re ntse re dirisa e ne ya robega tshwanetse re itse gore metsi a re a dirisang kwana ke a letswai ke saline water be re iphitlhela e le gore yaanong ha re ntse re a tswetse yalo go na le di-pipe dingwe be di block kansele ya rona ya boteti e be e tswala e tsaya tshwetso ya gore nya go raya gore go irwe absolute refurbishment. Re kgomotswa re bontsi jwa dipaakanyo di wetse ka jalo ba tla dira tikeletso ya go thaba dikgomo mo bekeng e tang ka tshologelo ya gore mathabelo a simolole go dira. Go na le di-inspections tse tshwanetse gore di irwe ke ba veterinary services jaanong ne ra ba engagea le bone ba tla ba lebelela mme ba re neela thumbs up gore re ka bula mathabelo mme mo gongwe mo go nyenyane mo ne ba re bolela gore nya re tla nna re go baakanya re ntse re tsamaya re batla gore le ga go ka reng bo next week e be re bula mathabelo ao. Mokwaledi wa khansele o kopile barui ba dikgomo go ema nokeng mathabelo a thaba dikgomo di le 100 ka letsatsi ka go tsisa dikgomo tse di lekaneng. Mathabelo a se a khansele mathabelo ke a morahi wa rona wa boteti ene re ka itumela thata ga ba ka dirisa. Go na le ba bitswang the Farmers Association ra go ba engagea re na le di-platforms tsa makhanselara a rona a tutegang re na le bo VDC re na le dikgosi. E re ka khansele ya boteti e lebanwe ke thalo ya madi re kgomotse o tlhalositsega go bulwa ga mathabelo a go ka thusa khansele go itirela letseno. Sebatseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Moeteledipele wa mokgatlho wa bobegadikgang ja puso mo mafatsheng a SADC Re Stanley Similo o etetse monogae go ipega fa pele ga mokwaledi wa mafatshe a SADC Re Elias Magosi e le tsela ya go tokagatsa le go nolotsha botsalo mo mogameng wa ditlhaeletsanyo le bobegadikgang. Ofisi ya Southern African Broadcasting Association e kwa toropong ya Windhoek kwa Namibia mme Re Similo o tlhalositse fa go le botlhokwa gore mafatshe a SADC a dirisane sentle mo dikgang tsa tlhaeletsanyo. A re utlwe mpho ke leboge ka pego. Phuthego magareng a lekgotla la bobegadikgang la Southern African Broadcasting Association le lekgotla la mafatshe a selekanyo la SADC e ne le go rurifatsa fa ba tla dira tsotlhe tse di maleba go rotloetsa neelano magareng a bobegadikgang ba kgaso mo kgaolong ya SADC. Phuthego e gape e ne e le go rotloetsa go amogela dikitso tsa borenyane magareng ga mafatshe segolo bogolo tse di tebagantseng le bobegadikgang ba kgaso. SADC focuses more on communication and visibility. A lot of things that we do, but many times they are not out there in the public. The common citizens are not aware of the things that we do. And that's where broadcasting becomes very crucial, both in terms of radio, but also television. So that becomes critical as well. And SADC always appreciates the support that we get from the likes of SABA and all others that are assisting us. Baeteledipele ba lekgotla la Southern African Broadcasting Association ba rufaditse ba batla rotloetsa bobegadikgang jo bo rotloetsang kgolo ya itsholelo le go tlhama ditiro. As an entity, SABA's main aim is definitely to try and give and tell the narrative as seen from our perspective as Africans, particularly from a Southern African perspective. Because for many years, for us in public broadcasting, we would struggle to get stories about Botswana, Zimbabwe, Namibia. We would get them via entities like CNN, BBC, and the works. But today we are very happy because since 2018, we've launched a news and current affairs program called Ion SADC, and it's running throughout the region, where the member entities, public broadcasters, are all contributing daily stories. They get curated in Windhoek, Namibia, and then they go out to the rest of the region. Broadcasting Services is a member of SABA, and we are here today at the Secretariat of SABA to come and present ourselves before the SADC Secretariat, because as a broadcast arm of SADC, they need to understand what we are doing.
and they need to understand the challenges that we are going through. That's exactly that we have shared with the SADC Secretariat, the challenges that we are going through, so that they can appreciate and maybe help us in strategies on how to combat those challenges. baeteledipele ba lekgotla le ba tlhalositse ba ba tla nna ba kopana gangwe le gape go netefatsa fa tse ba di ipeileng pele di ntsha maduo. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Go kaiwa fa le tlhoko la metsi mo motseng wa Maung le kgoreletsa pabalesego le tlhokomelo ya dijo e siameng mme se baya botsogo ja setšhaba mo diphatseng. Se se supilwe ke banni jaaka lephata la botsogo le le dira patlo maikutlo a setšhaba go utlwa ka pabalesego ya dijo mo kgaolong jaaka puso e kaelela go tlama moalo o tla tlamang botlhe ba ba tshwarang dijo go netefatsa fa di babalesegile. A Rutlepego Kamaranyane Samakata. Lephata la botsogo le tshwaragane le lekgotla la mafatshe la dijo le temothuo di tshwaraganetse tiro ya go thama moalo o tla tlamang botlhe ba ba tshwarang dijo go simolola ka balemi barui ba ba di tsamaisang marekisetso go ya go tsena kwa kapeing go sala ditsetlana dingwe morago go netefatsa gore dijo di phepa ebile di siametse botsogo jwa setšhaba. Kana ha re bua ka food safety re bua ka dijo o ithela gore tota almost everyone is a player. Ha re bua ka food safety gore go simolola ko e leng gore dijo di dira teng ko merakeng ko masimong go di rekisiwang teng mo dishopong le ka ha di transportiwang ka teng le ko malapeng ka ha e leng gore batswana ba tshware dijo ka teng gore ko bohelong di helele gore di sireletsegile. One of the issues like until we about to ba bua hale ke gore kana Northwestern na le challenge ya metsi, and when you talk of water go kwa tlogela food safety ko morago this two tsa mammo ga metsi a se safe a dirisiwa mo dijong tse di jwang. You see, you're going to have that problem ya gore o tsaya metsi a seng safe to prepare dijo. So these are the challenges that are on. And in most cases ga metsi a seo somebody running a restaurant, how is that restaurant going to operate o sena metsi? So these are the small areas that we need to close as the Northwest District. Go solofelwa fa ka moalo o boleng jwa dijo bo tla tokafala mo lefatsheng leno mme se se fokotse ditlamorago tsa dijo tse di sa babalesegang jaaka go senyegelwa ke madi, makoa a tlisitsweng ke dijo le gone go latlhegelwa ke matshelo. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Ha re tswelela baemedi ba bontlhopheng ba bopalamente mo kgaolong ya Kgalagadi South go tsweng mo diphathing ka go farologana tsa sepolotiki di akaretsa Umbrella for Democratic Change, Botswana Congress Party, Botswana Democratic Party, Botswana Patriotic Front le o ikemetseng ba letsa ba rotsa maina a bone go go motsamaisi mogolo a ditlhopho go supa kemedi mo ditlhophong tsa poeletso tse di tla tshwarwang. A re utlwe Khumiso Maphanyane ka pego. Baemedi ba diphathi tseo ba rotse maina a bone ba kaya haele bone ba tsayang boikarabelo jwa go emela dithopho tsa bopalamente tsa poeletso mo kgaolong ya Kgalagadi South e e simologang go tsweng kwa motseng wa Kokotshego kwa Streisand. Dithopho tseo di tshwara jaana morago ga go tlhokagala ga mopalamente wa pele wa kgaolo eno Dr. Micas Chimbombi. Bontlhopheng bao ke Rre Tokyo Modise a emetse UDC, Medena Karts wa BDP, Rre Tsepam Brooks a emetse BCP, Rre Phenyo Sedimonyane wa BPF le Rre ke Aleboga Kapeko yo ikemetseng ka nosi. Baemedi bao ba rotloeditswe go tswelela ba ipapatsa go ithakgodi e tanyeng lesome le bone ka seo se tabo seema ka jaana e tare letsatsi le le latelang Ngwanatsele le lesome le botlhano bathopi ba bo ba tikela talama go ithopela moemedi wa bone. Mo dithopong tse di itileng phathi ya UDC e ne e hentse dithopo ka bathopi ba le 8,700 e latelwa ke BDP ka 6,070 le BPF ka bathopi ba le 1,074. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Tsaboni. Lekana la Botswana Qualifications Authority le khansele ya baoki le ba belegisi kgotsa nursing and midwifery a ba baya monwana tota tumalano ya go tiisa tirisano mmogo go tokagatsa boleng jwa mogama wa baoki le baitsanape ba pelegi mo hatshedleno. Tumalano eo ke sesupo sa maitlamo a bobedi jo go tlhabolola mogama o ka go netefatsa gore go rutwa dithuto tsa maemo a kwa godimo tsa mogama o. Sengwe se se tla netefatsang gore bomme le bana ba bona ditlamelo tota tsa maemo a ntlha tsa booki le pelegi.
nngwe ya tse di tla tsibogelwang ke tumalano e tota ke go thusana go batla tharabololo ya dikgwetlho tse di itemogelwang mo mogameng o di tshwana tlhaelo ya bodiredi jo bo gapegileng gareng ga tse dingwe fa bua kwa bokopanong jo maabane motshwarela mookamedi wa Botswana Qualifications Authority mme Boitumelo wa Tlhaga a re maikaelelo a tumalano eo ke go netefatsa gore mogama wa baoki e o tsamelana le ditsetlana tse di beilweng ke lekana la bone go nonotsha tshepo ya setšhaba mo mogameng wa baoki ba lehatshe leno fa tsibogela mafoko a mokwaledi wa lekgotla la baoki la baitsanape ba pelegi Meopelo Arankopo a re ba itumeletse tshimologo ya tirisano mmogo e tla tlhabolola mogama o go ya kwa pele. It is our hope that this collaboration will also foster a joint research, audits and policy engagements, secure data. Solofelo ke gore re bereke mmogo mo dintheng tse di farologaneng di tshwana go dira dipatlisiso go tokafatsa ditsamaiso le melawana ya go thabolola mogama wa baoki le baitsanape ba pelegi gore ba kgone go lemogwa mo lefatsheng leno le ko mafatsheng a sele. Re batla gape gore ka tshwaragano e re nne le dithuto tsa baoki tse di maleba ebile di ka sologela setšhaba seno molemo. Tumalano e ke sesupo sa maitamo a bobedi jwa makalana a rona go thabolola dithuto tsa mogama o ka kakaretso gore o kgone go ntsha dialogane tse di nang le dikitso go ka ntsha maduo kwa ditirong. Of Botswana's nursing and midwifery professions. In that regard, producing job-ready graduates. Both the NMCB and BQA are entrusted with a critical national responsibility to safeguard the quality of education and uphold the standards that produce competent, ethical. Maitamo a BQA le lekgotla la baoki le baitsanape ba pelegi ke go netefatsa gore go thamiwa ditsetana tsa maemo a kwa godimo tsa mogama o gore lefatshe leno le kgone go alosa baithuti ba ba ka berekang ka nata ka ebile bangwe ba baoki ba rona ba setse ba thapiwa kwa mafatsheng a sele. Re dumela gore ka tumalano e re tla bereka mmogo mo dintheng di le dintsi di tshwana go netefatsa gore mogama o ntsha maduo le gone go itepatepanya le dikgwetlho dingwe tse re di itemogelang. That can be a risk. Clarity. The partnership will also promote clarity, that is defining the roles and responsibilities of each body. A re lebetsa mahatsa a seletoropo ya Johannesburg ha tshela South Africa e simolositse letsholo go nonotsha tshireletsego go rifatsa fa go laolesega mo mebileng ga mmogo le go tokafatsa dikago tsa setšhaba ko Johannesburg e ipakanyeditse go tshegetsa phuthego ya baeteledipele ya G20 e tla tshwarang kgwedi e tla nyangwana tsele a le 22 go fitlha ka a le 23. Mabane ba semolao ba ne ba phatlaladitswe kwa Central Business District go tlhola dipasa le dipampiri tsa mesepele fa batho bangwe ba ne ba tshwarwa ke ba sepodisi. Babereki bangwe ba ne ba bonwa ba kolomaka mebila ka go kgaola bojang fa bangwe ba ne ba baakanya dipone tsa mekgwatlha. Dipaakanyo tse ke go lwantsha dikgang tsa borukutlhi jo bo kwa godimo kwa toropong eo le go rifatsa fa ditirelo di goroga kwa bathong sentle e le tsela ya go ipaakanyetsa phuthego eo ya G20. Phuthego eo ya mafatshe a itsholelo e kwa godimo tota e tla tshwarwa ka mono o rotloetsang tekatekanyo tshwaragano le go itshetlela. Tla ke dibe khutlo gone fa ntle ke stele sete ke aga kwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Tsatsi la botlhano tsa metshameko di go kopanya jalo le nna City ke ga go setsa go heta e le Joe Mothibi ana di go neela ka matlametlo le bokgabane bokgeleke jo bokalo. Motsana yetso a re tsena mo go tsa metshameko tse tsone di emeng ka tsela e ntseng jara mo katisi wa lenaneo la bana ba ba feditseng sekolo mme ba sa bereke
la motshameko wa mabole mothusi taele a re maikelelo a bone ke go ribolola borre le bomme ba mabole ba tlhwatlhwa ka ba batla go nna le kemedi kwa metshamekong ya di-olimpiki ya kwa Los Angeles kwa lehatshe la United States of America ka ngwaga wa 2028. Taele o ka ile se kwa ikatisong ya batshameki bao ba monogae mo tsatsing la maabane. A re utlwe Tshepo ke Himile. La bofelo lefatshe le le romela bomme le borre ba mabole kwa matshamekong a di-olimpiki ke ka ngwaga wa 2021 mme Taele o tlhalose fa ba tsile go bereka thata go netefatsa fa seemo se fetoga. Program ya tota ya go thusa ka gore maboxera tota re ba gore exposure gore ba kgona gore ba tle ba bone gore ba lemogiwa ka se ba se dirang. Tota maikelo a rona ke go perfecta di-technique tse e leng gore ba na le tsone ka gore they are young boxers ba santse ba ithuta, so re berekela mo techniqueng le tactics. Go tlhokega ga metshameko kwa dikolong go supile e le sengwe se se itsang kgolo ya metshameko e tshwanwa mabole mono gae. Ke dumela gore program e tla ntsha gone ka gore e na le motlhala e setse kile ya nna tiro ga e ntšha ke program e le gore ne ntse e le teng e dirwa, so tsa gore with time ga e tlhogalelo hela maboxera ba phutiwa ba nna ba tla ba trainiwa re ka ya go. Mongwe wa ba tsaya karolo mo lenaneong leo ke Obakeng Philip o supile fa lenaneo le ya go thusa fela thata. Berekela mo speed footwork gore ke batla go berekela thata mo contacting ends go jalo go trainang teng a wana contact e kalo, so hana go botoka ke kgona go traina 2 times a day a o tshwana le go ke trainang teng every day, so hana go botoka ke traina ga bedi go coach ba gone ha go ba. Lenaneo leo la bana ba fitseng sekolo ba motshameko wa mabole le le semotseng kgwedi yone le 22 le kokwantse bomme ba le bane le borre ba barataro mme le tla ya bokhutlong kgwedi e tlang e tlholagane. Tshepo ke Himile, BTV Sport, Gaborone. Mme jaanong fa re tsena mo dikganyeng tse dingwe ba khamphane ya Betway Botswana ba letse ba tshegeditse thuto se ka dipuisano le babegakgang mono Gaborone maikaelelo a yone e neng e le go tsibosa ka maikemisetso a khamphane eo le go ba rutuntsha ka go beeletsa kana go beta ka boikarabelo. Poshaolope Molelo ke yo. Thuto se ka dipuisano e ne e tsenwe ke babegakgang go kopana le baeteledipele ba kompone e le go ka itse go le gontsi ka mananeo a bona ya kgwebo le go beeletsa ka boikarabelo. Go ya ka moanamisa mafoko wa Betway Africa CS Du Plessis e reka kompone eo ile ya mafatshefatshe e itebagantseng le tsa peeletso lefatshe ka bophara ke boikarabelo jwa bone go ruta ka go beeletsa ka boikarabelo. When it comes to Africa and the spirit Africa possesses, the potential, the amazing culture, the sports, the people, the stories, we're very excited to be in Africa. Africa o na le talente e ntsi ya metshameko. Re itumelela go dira kgwebo mono. Kgwebo nngwe le nngwe e na le dikgwetlho mme ke a kgola babereki ba kompone ya rona go thusa ka botswapelo. Incredible ambassadors for your country and people who are the future of your country makes us very, very exciting. Fa tswala gagwe moeteledipele wa Betway mono Botswana Michelle France Mabiletsa a re ba tsweletse ka go thusa le go tlhabolola matshelo a Batswana go tswa mo dipoelong tsa kgwebo ya bone. We say that we are an entity that is less than a year in this market, but we did have re bašwa mono Botswana mme nngwe ya maikaelelo a rona ke go thusa le go tlhabolola matshelo a batho mono gae. Re tshwaragane le ba ba dirang le kgwebo ya go boloka madi jaaka dibanka. We are very, very, very particular. Partners are licensed by the regulator, Bank of Botswana, for their mobile wallets, the limit to withdraw. Go na le selekano sa madi a mofenyi a letlelelwang go ka tsaya ka letsatsi kana ka kgwedi. It's a limit that is defined by the regulator. Thuto se ka dipuisano e gateletse thata maikelo le maikemisetso a bone a go ruta ka go beeletsa ka boikarabelo. Poshaolope Molelo, BTV Sport, Gaborone. Mme motsweditso a re garela dikgang tse ka tsela e ntseng jaana komiti e lebileng tshireletsego le pabalesego ya batsaya karolo kwa dikgaisanong tse di tla tshwarwang mono Gaborone mo ngwageng o tlantsa World Relays e ne e phuthile bakwaledi ba komiti e rulaganyetsang dikgaisano tseo mono gae go ba rutuntsha le go ba tsibosa ka tiro le maikemisetso a komiti eo. Ithuthuntso e neng e tshegeditswe mo tsatsi la maabane e ne e eteletswe pele ke modulasetilo wa komiti eo Mme Malebo
Raditladi Nkakile Tshegofatso Malepa o rulagantsa dintlha. A ikelela magolo a phuthego e neng e eteletswe pele ke modulasetilo wa komiti ya safeguarding Maleboga Raditladi Nkakile e ne le go netefatsa gore batsamaisi botlhe ba ba amegang mo go tsamaisa dikgaisano tse bao ba rutuntshitswe ka tshireletsego mo tsamaisong ya metshameko e e babalesegileng jaaka e le nngwe ya ditsetlana tse di tlhokwang ke ba World Athletics Relays. The reason we are here is because each and every one of us must go under the training or the awareness for the safeguarding, and today we are starting with the secretariat. Re fa ka lebaka la gore mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse go tsena itutuntsho ya pabalesego mo metshamekong. Gompieno re simolola ka bakwaledi mme fa re fetsa re ya go rutuntsha bana le seabe botlhe ba ba rulaganyetsa metshameko jaaka go batiwa ke ba World Athletics. Ko phelelong ya itutuntsho e ba tsaya karolo botlhe ba tshwanetse go itse se se tshwanetseng gore se dirwe le se ba sa tshwanelang gore ba ka se dira le gore ba ka nna le seabe jang mo pabalesegong ya metshameko ka ke bone konokono mo go tshegetseng metshameko e. Ka jalo ba tshwanela ke go itse le ditsamaiso tsa go fetisa dingongora fa di ka nna teng. On safeguarding and also on how they can do the reporting in case of any emergency, in case of any reporting that needs to be done that can happen during the games. Ke lebeletse ga o rekwe yo ile moithaopi go dikgaisanong tse a re o ka tabolotsego le go ntse mo phuthegong e. Here working as a cleaner, but the organizing team World Athletics Relay Gaborone 2026 it intutile gore as me as part of this organizing team haki it's just a cleaner. I'm also part of everything. Whatever happens, I'm engaged in all things sesidirwa. Hakiri kili cleanera hanga ke na part of anything. Whoever comes about the information, I can still give the information. Dithuto tsa motlhalo o di solofetse go wela ngo go tlang ka hirigong fa ba tsaya karolo botlhe ba tla bo ba amogetse dithuto go tswa mo dikomiting tsotlhe tse di amegang. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Botsweretso ka go rialo tsa nako eno di wetse mme ga ke di wela ga ke di hela nako gangwe le gape ya be e le yone mmaba a manakong ya gompieno ke lemoge morwarre Tshepiso Sekolo yona a di go tlisetsa a di rarola ka botswerere ka puo ya diatla nna le wena re a kgaogana re tla kopana gape mo nakong e tlang je Bothibi o hano go tsweledisa a ntse ga re la tirelo tsa tsatsi la gompieno mo karolwaneng e modimo a nne le wena. Financial literacy has a significant protective